Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagabrod ni Mona, takayat ng artapan ni Lisa. Inawagan da Jenny kan Lisa. Ngam saan na nasayaat ti panakisaw ni Mona kadakwada. Iti sabali abangir, kayat ni Mona akasin ningad tinakita na anataer alalaki. Iti matayan da Jenny kan Lisa. At da pagsarsaritaan da anaibaga ni Mona. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Mona, Lisa, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agdardaras ita inawagak, mami. Anda ka nung samsambutin na. Uray ide nawagak anak. Madlaw asaan ang magagaran ang makisarita kanyak. Sapay ko mga rod, tamatunoy na ti tartarigagayan na. Amoyo ka di? Noan niya ti tartarigagayan na, mami? Kayat na amaartapan na ka. Namin ano nga imbaga na matday ta kanyak, mami. Anya matin sumbat mo kan kwa na. Imbagak apakaragsakak no agbaligi iti biyag, mami. Ti lalaki. Iso siya magmag na iti parke. Kunwari, jak nakita. Gatdong parak. Tapno makisarita kanyak. Kunwari, ti cellphone ko ti into narak. Anay ko. Sorry, saan ko ngayon gagara? Di ka nakita. Tada nga min nag-text kanyak. Nagpintas a babae. Siyak ni Jake. Babaling ka di ang mamuan tinagan mo, miss. Ha? Siyak ni Mona. Anya ka diti trabaho diti Singapore? Ha? May sa ka negosyante. Anya matitrabaho dito eh. Kasla caregiver. Tanataangan abakat ti ay aywanak. Adayo ka ni dito, iti pagserserbya mabalay. Saan mat? Asidaglang dito eh. Mabalin matapagnaan. Mapayag ka ka dito, iti parke. Mapanak nga minen, dita akalya, iti pagnaantilugan ko. Di tamat ti pagnak amapan ije balay apaggiganak. Kaya't mo ka dito, makilugan kanya. Idagas ka iti ibagbaga mabalay. Namayag ka ka din dito Singapore? Nabiitak pa'y mat. Sigangay. Nabayag ako dito eh. May sa Pinay, ti inak. Nagyan kami ije Pinas, imay kami dito eh, kalpasan na nakaturpo sa Kitty High School. Nabayag ka nga ron dito eh, no kasta. Pasaray mapanak mo ije Pinas, no kasapulan? Sapay ko ma. Dainton malpas ti kontrata. Kat agkuyog ta. Bueno, agkalugan ta iti eroplano. Nalakalang na ita. Itad ko ti FB account ko. Kastamat kan ka. Itad mo mat ti FB account mo. Sige nga, Rued. Tapno at damat gayam ko dito Singapore. Aha. O mga no santo langem agayam. Kasanon pare. Pag may saka ni Jibalaya, tawan mo ni Mona. Unarod pare. At ako maparaluto. Para laba kan agdalos ije balay. Nangirikat siguro tag may sa niya pare. No asino mat nga tatinangtad iti ladawan me kan ni Jenny. Imbag ta sana ti asawa ti babaem tinangtadan da iti ladawan. Ang mga no dakdagas pa'y kumatinapasamak pare. Ha? Ada pa'y nga tamangala iti ladawan mi iti babae. Kat itid da iti asawa na. Di mo lang mo pare. May mayat no sardeng yon tapno di ka may sagmak. Ne, da kayo mati may nakitsenda nana. Huwag balasang ko. Siya, timbaon di jende. Tamakumikom nga me. Gundawayan na ati kaawan trabaho mi nana. Aglaba siguro kas kadagdalos. Ay, huwag balasang ko. Uray ba't nga min ni Lisa.
kat di damot masango ta damot trabaho na. Mangala kayo nga minan iti katulong nyo, nana. Kabailan mi kit di dagiti trabaho, tanaruam kami, basang. Diferensya mo't lang no da katulong, nana. Adamot ng pagpasweldo ni Lisa. Nagsabat kami man kan ni Sheena agayam mo, kat adain singasing na, Jenny. Anya ka ditin singasing na, nanang. Mangala tayo kano iti katulong, tapno saan kayo amarigatan. Planok mat dayta. Tapno saan kayo amarigatan? Nataangan kayo ngaminan. No, maminsan kat, adamot saan anasaya at no, ada katulong, apo. Masapol at am mo tayo. Wano, taga dito'y matlaang tiyalaan tayo. Tapno sigurado. Wan, mami. Nasaya at launay day tangay bagayo. Abay nga ta ka na yun nga agsakit ti pusong ko. Manipod at daak dito'y Singapore. Gagangay nga ta daytoy, wenno. Nagbakasyon na kidya Pilipinas. Agpakita ak iti doktor. Sapay ko na ni Jake, adagasan na kinton madamdama. Taing kami kano agpasyar. Ta day off ko. Aday ta ni Jake. Nagbaligi ak anang baniit kan kuana. Di na amo nga inggagarak idi adinong para. Tapno mabaniitak. Nakasagana ka kadin mo na. Wen, Jake, orayan ka talaga. Lumugan ka na rin, tamapantan. Papananta ka di. Intag pasyar. Kalpasan na, mapantay di kondo unit ko. Okay, sumurutak na rudkan ka. Landanin samot ng malpasti kontrata ni Mona iti abroad paray. Wen, nga may di mawag. Kuna na nga extend na kanu ti panagyan na ijay. Tulungan kanu tinabayagan ijay agayim na. Boyfriend na kanun. Nakasara kan ijay ti boyfriend na pare. Day tamo ti kuna na pare. Negosyante kanu ti boyfriend na. Ada siguro mabalin ti boyfriend na pare. Day tamo ti kuna na pare. Barang ano na po no day ta boyfriend na. Ay, amang ano makamanugang tangarunan pare. Anyapay nga pare. At dadamot kan iti husto nga edad. Sana mabalin aparitan no kayat dan ti makiasawa. Imbag na nasabat ka mare. Aday padamag ko kan ka. Anya ka di dayta, pare. Impa-extend kanumot ni Mona ti panagyan na di Singapore. Ada kanu pa yun boyfriend na ijay. Pilipino nga tamat laang ti kaayan ayat na. Mistison sa kano mare. Pinay ka ninchik. Negosyante kano. Sapay ko tanapod no dayta nga inchik kan kuana. Day tangarod mo timbagak ka ni pari Dennis. Agyaman ak, taidandanon mo kanyak ti anyaman amadandamag mo. Maipapan iti anak ko. Kasla anak ko mutin tainanak ko kat nga raw. Una, pinagtir-tiritir kamot kan dita katre. Nagsakit ti pusong ko, Jake. Tunggalag binulan kan sabat nga agsakit. Saan mo't idi? Italaang mo't nga dak dito Singapore kastoy. Ada para ut-ut dita nga agas. Agtabar ka, tapno may kati ut-ut na. Jake, mapanta ko maiti doktor. Agas mo't lang titid da. Kita mo na ito agas dita drawer iti asidag mo. Agtumar ka, ta importante ti papanak kita. May papanitin negosyo. Panawan na ka dito'y kondo unit mo. Agsubliak mo't lang, ta itulod ka di balay ti boss mo. Hello, Daddy. Nakaawag ka mat? Hello, anak. May mayat samot no agahawit kan. Adumot ang timariknak ang nasakit ko. Gapo siguro, talo makaya kon. Saan kayo pa'y matalakay unay, Daddy? Oray siyak. No kumaro mat ti sakit ti pusong ko,
Talaga nagsakit. Napan ka din iti doktor. Ada inten ni Jake nga agas a para ut-ut. Sumayaat matiriknak no agtumara kiti kasjay. Sino adject data? Ti boyfriend ko, daddy. Agaw-awid ak pa yun iti condo unit na no awan trabaho. Kaya't mo asawan. Nagdeng na kayon. Huwan, daddy. Numalpas ti kontratak, sa anak kanon nga agtrabaho. Agyanak kanon iti condo unit na. Anak, may mayat samat no agbakasyon ka pa'y. Tamailiwakan ka. Daddy, agkuyog kamin to kanon nga agawid dita. Kumarkaron sa mati kasasaan mo. Nasaysayat no agawid ka pa iti Pilipinas. Sa anak nga agawid, no saan ka akadwa? Sa anak pa yung makapan iti Pinas, tanda pa importante nga si kaswa kiti negosyo. Mabalinta mo ti agsubli, kalpasan ti sumagmamano abulan. Importante nga rin si kaswa. Okay. Ipag naman nga ro dagiti papeles ko, tao mo na ak. O sige. Ang mga no, kumaro pa deta. Kat anya pa iti mapasamakan ka dito, ino anya man deta, marikrik na. Ikarima, sumurot kanto, Jake. Hello? Sino man ang daytoy? Hello, anak. Ada ka di mati amarikrik nam? Apay akas lang kakapsot ka. Nasakit ti pusong ko, mami. Dandanin ti panagawid ko dita. Sige, anak. Agawid ka. Taipan ka iti doktor. Adda kwarta ti boyfriend ko, tada mabalin na. Isunto ti makaamoy ti amin. Agawid ka nga rodan. Tapno masigod. No anyaman dayta amarikrik nam. Wan, mami. Urayak lang, amalpas dagiti papeles ko. Pare, anyat mapaspasamak mon. Apay ngagpiwis ka. Maulawak. Kan kasla agpatangkan dagiti ramay ko pare. Delikadong samat na itan. Ako na kaman, taipan kay ospital. Halaman harot pare. Madia talagan. Agpatangkan matan pati saka ka. Pare. Apay ngay. Kasla di namotin mangmangag ti saok. Agpatulong ka na giti kakadwak. Tapag titinulungan mi nga irwar diti opisina. Hello, pare. Nakaawag ka mat. Intaray ko ni pare Dennis dito ospital, maray. Na-stroke ka no ko na ti doktor. Ma-stroke gayam tinatibkar a tao akas lalandok ti panagpuspuso na. Sigamat, mare. Adda ayalis siyang di sakit. Uray kasano ti kinangato ti may sa tao. Saan na amalis siyang ti sakit? Ado ti aramidan mi ita paperworks. Barang makaumayak. Numalpas mi. Ta importante nga min ti aramidan mi, pare. Impagamok lang. Tap nga amumat tinapasamak ka ni pare Dennis. Sige, pare. Apaman amalpas ko da ito aramidag. Kitaak no makaumayak dita. Bye. Intaray ka no ni pare John ni Dennis iti ospital gayam. Ha? Apa nga taray na? Anya tinapasamakan ko na? Na-stroke ka no. Kita man lang ti biyag ti tawan niya. Uray kasano katangsit ti tao. Abakan latta ti sakit. Ti dakas no mabedriden. Asino ti mga sikaso? Dayta ita ti parikot. Alangan ajay babae na. Kat addaan mat iti asawa. No kumata na pudnukan ka, saan mo kumaapinanawan? Kasano pa itan? Syakto ka di ti mga sikaso. Hello, mami. Ada ka di importante ngay bagayo? Mawag kayo, mat. Intaray da ka no ni daddy yo ijo ospital. Na-stroke ka no. Ha? Kumustan, mami? Saan ko pa nga mo? Taado pa nga minti papers nga isamsambot ko. Kaya ka di? Tama pantayo, kalpasan ti opisina, mami? Ha?
Kwa, saan ko nga mo? Agdwa-dwa ti panunot ko. Agdesisyon kayo. Aginggat malpas ti opisina, mami. Matikawak, anak. Asinong tungay ti kadwa na ijabalayda. Agpanunot kayon, mami. Umawag ak tumanan, inton maramdama. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na dinggen, tituloy ta seryeta yung italawas anapawan. Mona Lisa. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.